Venci kvece položili členi familijoh poginutih, skupštini opštini, opštinskog odbora Subnora, hraždanje i robotniki buvšoho poljoprivrednog kombinatu na plošću na budinku u ktorim poginuli trojo i ranjeti vecej robotniki. Toho 25. novembra 1991. roku na Šic padli 15 granati, od ktorých poginuli i ranjeti vecej žiteljog rodu. Dneška večer glumci amaterskog teatra Branislav Nušić zo Šidu u Moskvi odbavlja predstavu Keljo od Šljebodi u ramikoh označovanja 70 roki pobjedi nad fašizmom, a u režiji Cvetina Aničića. Členi teatra i predstavniki Srpsko-Rosijskog združenja do Moskvi stigli včera. Ostavaju 15 dni, a 5 predstavi odbavlja u Moskvi i Sankt Peterburgu.